kuna watu huwa wanakimbia, wanafikiria utakufia pale. Wakati watu wanakuona na shida, wanasema wacha tumuache tuone, wacha tuache tumuone, tuone atafanya nini, na hii kanza yake tuone atafanya nini, na hii limoni yake tuone atafanya nini, na hii umaskini wake hata tuone nini. Biblia inasema kwamba akaachwa kwa sababu ya ugonjwa. Nataka nitangazie marafiki zako waliokuacha katika hali mbaya, uliwahitaji sana, uliwahitaji sana wakati ulipatwa na shida, uliwahitaji sana wakati ulikuwa mgonjwa, uliwahitaji sana wakati ukuwa na pesa, lakini wakakuacha. Kuja kuambia leo unaokotwa, leo Yesu anakuokota, Yesu anakuokota, Yesu hawezi kukuacha. Ukiwa na shida, Yesu anakuja, anakupa